Kolasib Auto Rickshaw Drivers Union KARDU chuan Kolasib Press Club-ah chanchinbu mite kawm Kolasib khawchhunga tlan tur auto permit chungchanga sorkar ngenna hlawhchham thu an sawi. Vawiinkhan Zoram Drivers Union Bilkhawthlir unit chuan National Highway Bilkhawthlir Kharzawla khuar chhe lirthei tlan chhetsual hlauhawm lai chu hnatlang neiin an siamtha. Vawiinkhan Buhchangphai Health and Wellness Center Building Thar chu Pvt.Ltd MLA Pu Lalrinsanga Ralte Vice Chairman Rubber and Allied Crops Development Board ni chuan a hong. Clear to te chibei ule hlawhchham kania CHANCHIN THAR hlawhchham chungchanga. Kolasib Auto Rickshaw Drivers Union KARDU chuan Kolasib Press Club-ah chanchinbu mite kawm Kolasib khawchhunga tlan tur auto permit chungchanga sorkar ngenna hlawhchham thu an sawi. Kolasib Auto Rickshaw Drivers Union chuan tunhnaya auto permit zasom pani ti chwa chungchanga an lungoilo na tlan tirin DTO office akal tur nisari chung andanga hemi hnu hian Kolasib Bial to MLA an hmubaka MNF Kolasib block shwai tu ten soipui turin an kauna changin MNF block shwai tu ten soihawna anneya mason na an hmulawa wangin Chief Minister an soipui hnua Chief Minister in Transport Minister soipui alautum thu Kolasib Auto Rickshaw Drivers Union shwai tu te ashila mason na Vawiin thlenga omlawa wangin MNF sorkar an beidon thule rin na an ngalo thu an soyane. Kolasib Auto Rickshaw Drivers Union shwai tu te chuan auto permit chu Kolasib register zathum somriat pariat ommeka permit thar ripek chwa huna passenger phur lirthei Kolasib town na zasari somkwa pali omdona din na po in chan lo thule anin tram chwa ani awangin andodal thu an soya heti rol hian permit muzinga MNF block shwai tu langsar tak tak khosathei tak tak chungkwa an telvek thu an soya MNF shwai tu zinga auto permit nei shalto te po an om thu an soi bokani. Kolasib Auto Rickshaw Drivers Union shwai tu te chuan tunhnaya auto permit ti chwa thar mi za som pani zinga somruk pariate zirchian na an chung ko khat atanga mi pathum permit mute then khat sorkar na thokte a then auto permit ama alo nei to tele an mani an biak na a shaltum enge moza theng zinga hanan om thu an soi bokani heti rolhen Kolasib Auto Rickshaw Drivers Union shwai tu te chuan MNF block shwai tu te nen an in biak na akum sang ni somni pakata covid awangin STA athulawa hei wanghian tunhnai STA in permit a hlawma ti chwa mei thu an soya hei Kolasib Auto Rickshaw Drivers Union try to the chuan thu diklau ani thu soin RTI an zona akum sang ni somni pakhat chungin auto permit sompani pek chwa ani thu an soi bokani. Auto Rickshaw Drivers Union try to the chuan tu na permit pek chwa thar te chu an membara senglo theilo tur thu an soi bokani. Vawiinkhan Zoram Drivers Union Bilkhawthlir unit chuan National Highway Bilkhawthlir Kharzawla khuar chhe lirthei tlan chhetsual hlawhawm lai chu hnatlang neiin an siamtha member an thokchuak thahle. Bilkhawthlir Kharzawla chhe hi a khuar thukin amapuin truck alo let to ani hei wanghian ZDU Bilkhawthlir unit chuan hnatlang kawin kong siam na hi an thokta ani helai kong hi ratna company and colony in ZDU shai to the hian ratna lam hi an be masatoa tui peina omlo wangin helai kong hi siam thin ma se a chiat le zela wangin siam thatlei thei ani lo thu in lo changa ZDU shai to the chuan lung an ngei to thei chuan hnatlanga an siam thei thu an soi angin ratna lam hian lung hi amuna ronda in ZDU lam hian hnatlangin a siam na hi an thoka ma se Vawiin lam lung hi trip khat che ratna lam hian an da thei wangin siam hlei thei ani lawa naktuk lama hian trip som an ronda le dona hnatlang neiin zati au lam hian siam hi chunzom an tum ni in thu kan dong. Vawiinkhan Buhchangphai Health and Wellness Center Building Thar chu Pvt.Ltd MLA Pu Lalrinsanga Ralte Vice Chairman Rubber and Allied Crops Development Board ni chuan a hong. Kwalian Pu Lalrinsanga Ralte chuan Buhchangphai Health and Wellness Center Building Thar hon ani theita chu lomamati thu soya Mizoram sorkar chuan mipuite hrisel na angai poimo thu soin mipuiten kan dam lo lai mei ni lavin hrisel na vongreng tu ni turin kan health system te hi abe sei to a hemi konga hmalak na poimo tak pakhat chu Health and Wellness Center hi ani atia Health and Wellness Center Building hon thar chu mihar sale rethei zok te damlo ten thlamwan na an nei theida turle mipuiten taksa le rerudam na hmun na an man nge abe sei thu a soibok
Serluibel to MLA Pu Lalrinsanga Ralte chuan Buhchangphai khuar a hmasawna hna an thaw hrang te soin vantlang in tuithiang lim in tur an neiin nan tan solar pumping le tanki lian siam ani thute zirna intent hmasawna an neiin turin zirtir tu in dei lona a zirtir tu dabel ani thute khawchhung in kalpona hmun hrang PCC flooring siam ani thute kutna thoktu te tan ram rikong le ram thar zaw in kar kong le sak ani thute waime park chei that ani thute hall veng branch waime bungrodana tur sak ani thute asoya heng masona hrang kan hmu te hi kan khotlang tanrwal na le in lungrol na wang ani thu soin kan khotlang in masona na sale du omzo kan hmu zel theina atan tangrwal zel turin Buhchangphai mi puite asom ngal bokani Buhchangphai Health and Wellness Center building thar hi Nabard RIDF 14 atanga sakni in RCCS sak ani a building zawzong hi square kilometer za som point pariat ni in room panga a oma tuna hian thokto staff hi Health and Wellness Center officer telin pali an me kani honna hun hi puar kelal thamwana senior CMO Kolasib district chuan kai shwain upa PCL ma chhuanan hun ser atmangani Tunlaya Kolasib le aizol in kawng pui National Highway 306 kong pui cheletuk wanga zinvei wakten har sadna anto mek chu arangthei angbera siam thatna thok turin Secretary MPCC and INC official candidate Kolasib Assembly Constituency S. Larin Omachuan Vawiinkhan National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL how to tenena atlen Eslarin amachuan he kong hi Zoram chak lak na ber le eile in lak na ber ani awangin damlo har san tok tan andam do in mun pui pan na aizol kong ber tiang taka kong chia om ta me hi Kolasib district mi puite le Zoram mi puiten har san na men lo kan tok meka Christian te hun pui ber Christmas lo thleng tura po hian he kong chia hian boina tam tak min thlen thei do na wangin thei topa tu na chelai hi rang taka siam turin angena ni he huna hian NHIDCL Executive Director Mr. Virendra Jakar chuan lo dong chogin theitop lo chwa tur thu asoyani Vawiinkhan Eslarin Omahi Pvt.Ltd Engineering Chief Engineer Bilal Ampui chu amngal boka Kolasib District Huamchunga Kolasib khawchhung le chhe vel khwa Kolasib to aizol le Kolasib to bairabi kongchhia chuan district mi puite tan har sadna na satak athlen meka tun fur ro tuitlak awang po hian na satakin district mi puiten har sadna kan to mek thu athlen ngal boka Kolasib le chhe vel khwa hi kongpoi mo tak ani awangin arang lamangai to sakturin athlen ngal bokani he huna hian Congress Party atangin MPCC General Secretary Albert Lalthamwana Lelram Zidinga member MPCC Zoram Bolte General Secretary NSUI ten antroy ombuk ani Parliament in Thara Vawiinkhan Women's Reservation Bill 2023 putlu ania Union Minister of State for Parliamentary Affairs le Law Minister nibok Pu Arjun Ram Megwal putlu he bill hi ramro rel na in Assembly le Lok Sabha asit za somthum pathum mechia titana hauna tura bill hi putlu ani theina ne Zankhan Prime Minister Havin Union Cabinet to comment putlu an lo remti ani Constitution za som pahnia amendment bill hi putlu ani tur thu Vawiin chonu kan Parliament in lua thar nu loka Lok Sabha thutkoma Prime Minister chuan puangin putlu ani theinan vote la kani a chuta chuan MP Lok Sabha pusila ro sanga po in bill putlu deal na hi thati in athlopa bill hi tun from Parliament session chung hian soiho manrin ani he bill hi rampum huap dan ani nu a chuan Mizorama Rorel in Legislative Assembly at the Port Mate din hun siam thatle ti chaknan alapoi mo le don ani ti puro sang chuan soin bill hi pasani arampum huapa dana pom ani huna chuan kumsom panga man phot tur ani a bial chenfel delimitation nuwa kumsang ni somni pokwa atanga man thei tur nia shiat ani ati MNF Party President Zoram thanga chuan dam chuan na chunchu nationalism kan martyr te thisen ahlutul tul don ati Vawiin chongmadar som pakhat le CHANVAKhan mizo namruna martyr day man ani a MNF President and Chief Minister Pu Zoram thanga chuan thu soin mizo namdam chuan na chunchu nationalism ani ati Pu Zoram thanga chuan Israel te po nationalism banga in hung tur ani lain anin hung pui zo lawa nam som an ral kumsang ni anwa ve nuwa judale Benjamin nam tlemted an ding chuaka kumsang ka zakwa somli pariat khan an nationalism in adin chwa tir chaw ani pathian in keini nam tlemte po ramin pe a
khawchhak atanga hlauhta in ram namle lal thuthleng nen kan nationalism chu kumsang ka zakwa somruk paruka alo thauta a kumsom ni chung nam thinlum thisen baptisina oma atopa kumsang ka zakwa somriat paruka inrem na kan lo nei ta ani he nam thinlung hi arei tultula nam tem jok tan chuan a hlu tultulani dam chuana chunani a kan chevel enila nationalism tello chuan nam engza nge boito kan nam murder te thisen hlutna hi arei tultulanga kan shatultul donani ati Zoram thanga chuan B34 galmuhar pa ka remna palai turin pudenga le putona tenen ankal thu soin moraji desai sorkarin phatsanin tanina an tan tir thu asoya MNF how to tenen India nen in remna an siamtha indo tamin he ka wangin ram hnoi headquarters lam chuan pudenga chu president le primary member ani na an pe sakhiala India sorkar chuan pudenga chu foreign ambassador ni turin an thlema keipo IAS convertor le putona sipeya an thlema amero chu kan din na kan son chin lo tlan chwa dan che kan ngei to ati tunlai politics borok soin MNF chu chezong min bela Congress PC le Union Sorkar te po chelom vek angin an chwa thin thangthar te rel ruwa diklau takin zertir da an kalpuya mite an fui porboka ama ero chu asu turin pathianin thil thleng aron thlentir zelani keini che kan tha kalphung thar nen kan ti lain candidate tur an lo inform hnem lutuka an lo tiam tam lutuka an boy ta vek ani hi an how to te chuan an chief minister kal vut to a an lo thlen ma po hian kan lo zo ngalani ati Chief Minister chuan kan sorkara buaina ramri buaina shipui vokshi raltlan nen heng zongsong a hian kan thiam wang po nilawin pathianin min pui thin atia thisen kumtam nationalism kan lo buai pui to na zara Southeast Asia huapin Zoram remna ang hi a omlo Bangladesh Burma Manipur Nagaland Meghalaya te point in remna ang hi kan du ve anon ti vekani atia Martyr Day program hi MNF Vice President Pvt.Ltd akai shwaya Commander lalkiam lavan hunser amanga martyr te sona hunman ani bokani apasalin in oklum nia apulal din pui thina kai hnoya apasal la in thuzot fia to ma se thina chungchang fin fia na police ten an lamulaw hun enga mochen akal to hnuwa jela dani in anu pui thina in nam hnoi lau ero shiat ala nilawa laldin pui te chen omle he thina kai hnoya thu zofia omte po police te chuan thu an zot fia to a tarlan to angin laldin pui hi apasalin in oklum angin soima se atak sa omdana in oklum nia achungten an rin lawa wangin FIR an theluta bengwarna thudon dani laldin pui hian apasal nen chau zotlang veng aizola chenga ne ni som thakwa sang ni somni pathum khan apasal chuan in oklum angin asoya laldin pui chungte po in oklum angin ashia tir ani laldin pui hi amit aduk na satba ka ataksa omda da changin achungte chuan in oklum ani an ring theilawa nimina civil hospital aizola postmortem ani nuwa arwang ser chi pan la a he thil thleng chungchanga hian FIR thelu ngalani ladin pui pasal hi he thin a hian in nam hnoyem ti shiat alani lawa wangle ti swal nei lauti mual phauthei ani awangin aming le thalak tarlan alarem chang lawa kan ngai ani ni som pani tharuk chang ni somni patuma chief information commissioner pulalnun moya chawngau CIC achanga banhnu a CIC thar hi Vawiin thlengin ruat alani lawa CIC thar ruat thwai turin ZPM thalai chuan Mizoram sorkar an phutani tunhaya hian Mizoram sorkar hnoya department shang abik takin MNF sorkar malangna le kaldan chungchang zona zon ani in ahun taka RTI zona te chan ani ngai lawa zona chan pial atam hle bok anti in thlan an hei to awangin sorkar na thokle thil kalphung dan chiang tura mi mal le party te andil chut lai takle mi puiten thudik shiat fi an mo lai taka chief information commissioner nei lawa hunre takan hi thil fel lo taka ZPM thlai chuan angaya CIC nei lo hi ZPM thlai chuan angai thu takle ani ti in Vawiinkhan thu chua antar lang ani khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni e